ceasefire tawdana su tawrabani haina harise su ceasefire di kai tawrani kamnadrabnina aduna adoigi area adu laigibda what is the legitimacy of su se political akhoi instrument of peace ne na hariba adigi political keno makhakta pangthok pane ba akhoi gi entity akhoi gi rebel group sing wari sana ba natraga moi mathakta tawba chathaba operation every operation di decision je moi gi keno ma diplomatic oiba political keno makhata chat pane ba ko aduna susi instrument of peace ne na hairaga su hana na peace labor se nongui kamna dram na wadi de hana dagi aduma peace layer ne ko aduga mabani di peace di layer ba army ga lataga keno ga security force sing siga keno ga di kuki gi khoi gi militant sing siga di peace di layer ba aduga sigi peace moi ni gi peace to ra moi na instrument of peace haje susi haidi public na makoina tax lobagi report mayam leire harassment tobagi mi kidnap tobagi adagi hujikna khunda khoigi lawpham da lawmi da nomai ka thar pagi idagi issue se mayam ama handak ki thoiba irang si moina tawraga thokpani haibase moina injalaga thokpani moina sembani haibase kadai dagi evidence lagi da horiba singsigi lead tawriba ITL pu harasu natraga na topa group moi MLA singsubu harasu akhodi su na haibado adum chacharage na haibni adu haiba atrase kai no adum takpadi makoina illaga makoina chapani everything has been orchestrated by sune ko aduna sugi legitimacy se kadai lege ne hangjare je tegi natte da moitra moisip tokai le moisi KNF se ani hum thongbo thoglai ne ba tokai le punjalan bi bagi pot ama khak yore ba aduga maoist ka natraga kanoga nexalite singsiga kan moi masing jamini moi ga suspension operation natraga ceasefire tongnaba lebra adagi Mumbai da leba gangster ma hasat meta ka leramba moi nungui pai group ma kani gangster ne gangster sing duga su tong na bra suspension operation tong na bra ya na bra tong gi ba lebra india gi history da aduga som da leriba khoi gi sid leriba sing sida ning tamba phangage na lal hori bu kangu sing sidi khara mana khoi di wari sana roi na leri khara ma se for example NSN I am tholei wari sana ri koi re sana ba ko adagi UNLF ki kanogi pambai group ki hoji wari sana ri ko moi di Indian Army de nongoi ka pa nga kana ba natraga Indian Security Force ado moi gi political destiny ama tal leba ning tam gi por ama adana madugi process to Indian was the solution program ha na akhoi gi ceasefire tong naraga kano to budiri ya ba aduga hariba kano sugi mente singse moina punjala laga silise mayam na hainariba proxy oina sinariba makoi se akhoi gi lalhobu singsi namdana ba se lalhobu haijabadi revolutionary movement toriba wari shasi adriba singsi namdana bagi damakta moina sinarbra haibsigi yam singna ba ama khoi da phawri se adugi ne kari gi no haibada akhoi gi revolutionary movement toriba singsi di kari haige da moisi United Nations ki ko Geneva Convention ki Article 3 in ba yauri United Nations ki platform da chatlaga wangang ba yauri decolonization kano committee na ma lerame hojikti maming ama on grabani adudai duda khoi decolonize tawgadabani haibagi issue mayam ama thangalaga adai area da horak pa potni na adudi kano ne ba adudi makoi thengnaba tabani aduga peace talk tawge haraga su moiga tongnaba da NSN am ga tongnaba da kain kaide kai no do makoi political purpose am yaur na madugi negotiation tongnaba dudi adum chathabani aduga UNLF ka tongnaba da kain kaide makoi political kano ama chatharapani aduda political demand sungai leitaba fly pai ba khara tawraga gari dagi lut tawdana khotana tawraga leiba moi khoi masen su punsi sungai ya daba nomai afafa ma Burma do moi yidi Burma dai su lakpa me am yaramni na moi dai khulai me am pusela caption do me am sibu kano suspension operation da thamise sikari maram gi no ina five sunam na aduga stage da India government na KM tramari sigi hana cha moi gi maintenance ki charging me am leram gani ko aduga moi the piece is 6,000 rupees per head na ko mi kana che lising ani sani sigi paraga di 1 crore 32 13 crore 20 lakhs hena nate 1 crore 32 lakhs ki maya se tha ma charging to web ko subject to correction ai calculation se kitang sorum bu se ko ana asu ya ma pesa charging toraga moi thamba aduga moi thamaga pharadi phaba chokhat pada thindare chokhat pada every developmental project packet pa sing se chu sampu manung da su akoina tajabada
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯀꯥ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯂꯣꯏ ꯀꯛꯑꯦ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯋꯥꯔꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯛꯊꯩꯑꯦꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯤꯟꯊꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯂꯨꯇꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯅꯔꯗꯤ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯐꯥꯎ ꯀꯛꯑꯒ ꯄꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ 20% ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 20% out of 120 ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯨꯇꯤ ꯂꯧꯕ ꯃꯌꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯏꯐ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯨ ꯐꯣꯡꯅꯗꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯦꯝ ꯉꯥꯛꯆꯅꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯈꯔ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯁꯨꯒꯤ ꯀꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯥꯛꯆꯅꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯅ 13ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯑꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯗꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ इंडिया की करम लोदा करम परादा कनो पॉलिसी होय पॉलिसी दु हारगसु करम कनो द हुजिकी कनो से खुलाई पाइबा ग्रुप सिंग योखलगा खुलाई पाइबा ग्रुप सिंग दुगा अखोगी पॉलिटिकल की ओइबा मोगी डिमांड वारी सागनी गाइसे करम परादा करम लैमाय द इंडिया की यावगे गाइसे आई अखोइसु हंगनिंगे थिनिंगे को पीस बिल्डिंग की मेथड ना मनी अदुगा पीस बिल्डिंग सिदा सिगी तौरिसिदी तसेंग मणिपुर से तोखाई तोखाई ताहलगे थुगारगे हाइबगी कंसेप्ट मखक याव मालेबा कईगिनोबदा अखोई सिदा चंगंबा मल्टीनेशनल कंपनी मयामा थावगी एक्सप्लोर तौनबा चंगंबा अदगी रियर अर्थ मिनरल्स की मतांगदा लौथोकनबा चंगंबा मयाम से अखोईगी जात बिजात नाइदना नागा हाइबा लेते मतमदुदि कुकी हाइबा लेते मैते हाइबा लेते एक्टिविस्ट सिंगसिना पुन्ना थोगा अदु अगेंस्ट प्रोटेस्ट तबुदगी मोय चंगबदा यम वाना तो चंगखिदबो यावे हाइतारे अदु मयामदु अखोइसे मचोय तारदी हुजी चंग यारिसे कना कना चंग यागे महम खुदिमक्ता अदुना मोइना एनी टाइम एक्सप्लोर तोगेरा ऑयल एक्सप्लोर तोगेरा नत्रगा रियर अर्थ मिनरल सिंगसे एक्सप्लोर तोगेरा मोइना मोइगी इंडिपेंडेंट मखोय मखुत लेरमिना अदुगुंबा सिंगदु प्लान तौननबा हाइदना होय पॉलिटिशियन सिंगदु मक्नति ओर मोइबु इन्फ्लुएंस तौबंगंबा अखोयगी मल्टीनेशनल कंपनी की केनो सिंगसिना मोइदे इन्फ्लुएंस तौरगा पॉलिटिशियन सिंगसिदा तौरगा अदुगी पॉलिसी दु सोमदल आहलबरा मणिपुर से मचेत मचेत थुगाइनबा बाल्कनाइज तौनबा अदुबा आइडिया अमा थोगलाबरा अदुना सु हसि सेमिब्रा हाइसे याम तोइना हंगनरइबा हुजिक खक्तसु हेने हेने हंगजलरइसे मसिना नेना आइदि अदुमाइना थमजगे अदुना मरम ओरगा सु गेम हुजिकि हाबिबिबा अदुमाइना कनो मफम अमदा मफम हाइ यामबदा मफम अनिदा आइदि केने फाइबम यूपीए फाइबम फमगा मोइसिंगदो खोइ लेरिबि सिक्युरिटी फोर्स सिंगना कोर्डन तौरगा हाइदि केम मनुंगदा गमगेरा ngasai santana हाबिबिबदो इवन फासेमार काइदुदि आइदि मिरक ओइबिंगा साइदबो थमनिंदे खरा लापा कनो मदा का बटालियन गुंबा सिंगदा अदुमाइना थमबना चुमगद्रा हाइबगी अदुमाइना आइगोंदा फाउजबदुने आइना फोंदोक्चरसि लाक्चरगे ओजा हजिगी हारिबसे खोइगी फुट हिल खोइगी FNCC ना फोंदोराइबो वाफम से खोइगी हानदिगी हौना इंगना चिकना लैमिनारकपा peaceful coexistence की मतंग से मसी हान अखोगी लेंगना थमगे हाय तारगदी अखोगी हजिकी कैंप सिंग से अखोगी नागा डोमिनेटेड एरिया सिंग दा थंबिरकनु हायबगी पोसिने हजिक लाइबसे थमक तारगदी अखोगी हानदगि होना नागा ताबा एरिया सिंग दा अखोई प्रोवोक तोबगी पोसे तुबक लेख्रे खुदमोन हारबदा कोनसाखोगी थौदो अखोइना थेंनाख्रे अदुना मखा तारा सुगुमसे तोरक तारगदी हेना चौबा क्राइम अम थोरक याबगी पॉसिबिलिटी यामना वागे हाबनी ममांगदुसो अखोगी हजिकी लेरिबा MHA गा सु ग्रुप का अंडरस्टैंडिंग अमखक लेनरिबसे अखोगी करंबा राउंड करंबा ग्राउंड करी हारगा यादरगा तौरिबनो हाबगी पोटसिमसो हजिक प्रजा मयाम याम खंगबा हाबे तारे अखोगी ममांगदगी सु ग्रुप को किबिलिटेन गी ओइनादि अखोगी करिगुमा पोसकमा मखोइना या तारदि मदुगी अखोगी ओना तैनाबदा पोट अमा खक्ति मखोइदा फंगनबा होनबा हाबे तारे अखोगी मी फाबा मक्तो बोय तारसो मखोगी थादोकपगी पोट अमा खौसो अखोई ममांगदसु थेंगना खरमने दुइ तारदि करंबा ग्राउंड करंबा वाफमदा अखोगी अंडरस्टैंडिंग से लेना किब्रनो हाबा पोसिने ओजा कमाय थमिनिंगे होय मखोई वरी सानबदा दुगी रिपोर्ट अमखक इंदुदा थोखिबदो अदरेदुदा क्लोजर ऑफ 7 कनोगी डिजिग्नेटेड कैंप को कमिटी केनना हाइबगी हेडलाइन रुपी मयामसी लोइना थिंजनगदरबोना थिंजनबसु मतिक जाबो पोति ओइबा आइदि कैंप त्रामरी हाबगी मिलिसिंगनी चनी पुल्लगा लेबदा अदुगी पुनबदुगी कैंप त्रामरी हांबायबसी याम करमबा फिबमदा हांगनग्रिबनो कायदसो खोइ सिंगनिंगाय ओइदेनाको अदुगी क्लोजर ऑफ 7 हना मिलिटेंट के करी डिजिग्नेटेड कैंप हाइबदुदा खोइसि खितंग गवर्नमेंट से इंडिया गवर्नमेंट से करो ज्ञान खरा तारबरा है खलुबने
madugi manung de yauriba details to pa matam de relocation of relocation and closure have never have the moise mu relocate to gidu di ne famada aduga mi chidi naga tabam famgi wanga tanatre maitei tabam famgi wanate civilian jingna leiba civilian singi magi chatok chasin tawriba fam sing aduga moigi khoigi peace maintain tawraga leiriba law enforcing agencies singna matik sana ngaktana leiriba fam sing sida khoigi civilian gi fam duda yam line access to be from the game sing si relocate tawrak taragadi madusu afaba keno natte haitare highway manakta khoigi hujik keno designated game hangjil lambagi wafam lei aduga moina hangamiba designated game sida mi keno se koina pathok matam da ko tram risida mi kya koi pathok matam mi cham khai gumba adu maina thung nge bele ba mi cham khai smaina thamaga moina thammi sik kari maram gino haibase koi da yamna chingna ba haitare chingna ba pot ama lei aduna relocate to sida nagagi wafung aktana tana keno gi khoi gi masidi makoina punna game anigumba hangdok piraga haidi planning de ko kayino the UPF habam leire ke no habam leibanina punna game anigumba hangdok piraga hoi at least mari bo harasi aduga far from the inhabited area residential area yamna khoi mafam amada moisi pulap border gi federal gi ama manak border saida thambiraga tautaragadi moigi instrument of kind peace ne hariba se su ase instrument of peace ne mo nyap kana describe to ne definition the p ne instrument peace to work to na badu to biro du ga doi daga tawrakanda moi singdu security force so yamna leigraba moi di lising ani chani khatani ham da leirido adugi matungda ground rule gi matungina moi da inaba khogi new recruit to bi yaro haribane Kulai pura tax lo we are illegal. Mama ground rule the yaur me abdul kai lady ineba do neba hariche. Aduna ground rules to guide anaba game ani humba mari maximum the mari bang to piro milising ani chani yam ne again. Aduga unnecessary pisas bari chatli the game am hang maintenance kya. Aduma pibam mamada lakadra and adu other area do the lagadi pagani kind of kalu poto pon on the Hojiki game singsi mafam chaba hena khara nungaiga mafam do hongbagi phibam de lagadi madudi compulsory kanogi wa tatre nagagi wa tatre miti gi wa tatre leiminariba manipur leiriba community khudimakna madugi du da oppose torok ba hibasidi mahuksa ne haitare ada masida wari game closure and relocate to bugi wafam palli aduga moigi yanagi bagi wafam kari de yanari no aduga moigi ground rule thugai hiba me abduna comment to wa ground rule si pra review to rakanda hanagi mi lo bu yaroi hadu hujik tv bhari de hengali den se hengali ne comment to ka sigi ofam singsi kai khanagi bno ya khoi kai khangdabni na maswai da jingne da bangam da ba de manipur si akhoi ani thokpagi phibam da lakadra ka haibagi maramdi masigi potsi hujuji laiba akhoi anobu governor ama thare si masi amna experience laiba yamna haisingba aduguma mi ni ha kashmir gi problem si 370 appropriate to da magi masi instrument ama oina yam kano tongna togi ko aduga assam gi bodoland territorial council sembada magi government yam chawna leigi covid matam da su leigi mai pakhi mana tawda haibadi mana solution tawe se thugai tawne manipur su khogi sigi kano sida solution tawe haraga su gumba khogi wari sana su da wari sana khalakpa aduga su gi apamba rom da sakhalakpa line am utaragadi akhoi masida sida harawngai kem oite ta yes okay ya badan thambigre khogi hana degi jauna khogi su group tar lady basings na ground road to gala padagi manipuri crisis se thorok paso hoki bani aduga khogi manipur dagi separate administration gi demand su talaga su lady bani adu itaraga de hujik lady basi karamba ground de yana kibanu habi gi post su adum chingna ningai di oraga lady baye oza santa dalak chege oza khogi hariba basigi thokriba keno understanding se gi mantang da ba tare khogi sel kana su adun
nongalagam dum react to khoi balai khrabani hariba koi 7 relocation to bagi matang da yaning da phongdo khiba sulai rabani ado hojik na amu MHA ga kugi ga so group ki khoi camp tare cheli relocation to bagi matang da yana khre ado itara ga di hojik naga gi side gi mu hairai basina naga gi lamda su camp thamba yaroi hari ado itara di matang swai sa khoi gi authority na steps sing se lokhalok da tara ga di nakal ani maki yana ga da step lokhalok da tara ga di kari kari consequences lak pa yai pamno se habi ke the maina khoi gi achoba thoning da ba crisis ama thorok pa yabagi chances wang bra kamai thamini ya sa adu di hojik pawung na habi ke pawung yam kuina army gi da lebiram bani dum masi consequences mayam du tholakani ching amadi tapak ani makta mai hor pa yai habagi put phasan thambi re ko adu hojiki sidai sida khoi gi sida cookie militant sing habatare moisi kun manga muk ne keno unf da UPF da lady se aduga at one group 12% khak yaw yaw ai won the record lai jabata aduga mi masing si chama le ba yang khai le ba try to live yaw hai sini aduna hiding is aduga moisi nongmai sung ta ka khidra bane na huji habi khriba ceasefire tawtana su torabani ana ari se su ceasefire kai tawrni ka nadrabni na aduna adoigi area adu lai givda what is the legitimacy of shoes here the political khoi instrument of peace ne na hariba adigi political kenom khakta pakthok pane ba khoi gi entity khoi gi rebel group sing wari sana ba natraga moi matakta tawba chathaba operation every operation ki decision je moi gi kenoma diplomatic oiba political kenom khata chatpane ba ko aduna susi instrument of peace ne na haraga su hana na peace leiba se nongui kamna daram na wadi de hana dagi adum peace layer ne ko aduga mabani di peace di layer ba army ga lataga kenoga security force sing siga kenoga di cookie gi khoi gi militant sing siga di peace di layer ba aduga sigi peace moi ni gi peace to moi na instrument of peace ha susi haidi public na makoina tax lobagi report mayam leire harassment tobagi mi kidnap tobagi adagi hujikna khunda khoigi lawpham da lawmi da nomai ka thar pagi idagi issue se mayam ma handak ki thoibe irang si moina tawraga thokpani haibase moina injalaga thokpani moina sembani haibase kadai dagi evidence lagi da horiba singsigi lead tawriba ITL pu harasu natraga na atopa group moi MLA singsu harasu akhodi suna haibado adum chacharage na haibni adu haiba atrasi kaino adum takpadi makoina ilaga makoina chapani everything has been orchestrated by sune ko aduna sugi legitimacy se kadai lege ne hangjare ise tegi natteda moitra moisi tokai le moisi KNF se ani thongna thoglai ne ba tokai le punjalan bibagi pot ama khak yore ba aduga maoist ka natraga na kanoga nexalite singsiga moi masing jamini moi ga suspension operation natraga ceasefire tongna ba lebra adagi Mumbai da leba gangster me ama sasat meta kan leramba moi nongoi paiba group ma kani gangster ni gangster sing duga su tong na bra suspension operation tong na bra yana bra tong na khiba lebra india ge history da aduga som da leiriba khoi gi sida leiriba sing sida ning tamba phangage na lal horiba kangu sing sidi khara mana khoi di wari sana roi na leiri khara ma se for example NSN I am tholei wari sanari koire sana ba ko adagi UNLF ki kanogi Pambai group ki wari sanari ko moi di Indian Army no moi ka panga kana ba natraga Indian Security Force ado moi gi political destiny ama tal leva ning tambagi porama adana madugi process to Indian abas the solution program ha na akhoi gi ceasefire tongnaraga kano to budiri ya ba aduga hariba kano sugi meditation je moina punjala laga silise mayam na hainari ba proxy oina sinari bra makoi se akhoi gi lalhobu sing sin namdana ba se lalhobu haijabadi revolutionary movement toriba wari shasi adriba sing si namdana bagi damakta moina sinar bra haibsigi yam singna ba ama akhoi da phawri se adugi ne kari gi no haibada akhoi gi revolutionary movement toriba sing si di kari haige da moisi United Nations ki ko Geneva Convention ki Article 3 in ba yauri United Nations ki platform da chatlaga wangang ba yauri decolonization kano committee na maleramne hojikti maming ama on grabani adulai du da khoi decolonize tawgadabani haibagi issue mayam ama thangalaga ada area da horakpa pot ni na adudi kano ne ba adudi makoi thengnaba ta bani aduga peace talk tawge haraga su moiga tawnaba da NSN ga tawnaba da kaim kaide kai no do makoi political purpose am yaur na madugi negotiation tawnaba dudi adum chathabani aduga UNLF ka tawnaba da kaim kaide makoi political kano ama chatharapani
ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ political demand sungai leitaba khulai paiba khara tawraga gari dagi lut tawdana khotana tawraga leiba moi khoi masen pun si sungai ataba nomai apapa ma Burma do moi yidi Burma dai su lakpa me ama yawramni na moi dai khulai me am pusela caption do me am sibu kano suspension of operation da thammi se si kari maram gi no ina five sunam na aduga stage da India government na kem tra mari sigi hala cha moi gi maintenance ki charging me am lerim gani ko aduga moi the piece is 6,000 rupees per head na ko mi kana che lising ani sani sigi paragadi 1 crore 32 13 crore 20 lakhs hena nate 1 crore 32 lakhs ki maya se tham na charging to webo ko subject to correction ai calculation se kitang solum su ko aduna asuk yam paisa charging toraga moi thamba aduga moi thamaga pharadi phaba chokhat pada thindare chokhat pada every developmental project packet passing se chu sapu manung da su khoina tajabada khogi tika tawri sing je moi percentage loi ka group khudimakki haidi sudi yoriba kanu khudimakki moi magi area sida loina moi gi khoi development work pot sing sigi loina kakthaiba chusampur sokhana bo hona bada moina thindana bagi macha ama oye ko adugi pot ma ama leigre adagi highway looting adagi ma ama adum pandrasu ma am khana receipt phoka ga pibu ma ama yarobani ground rule da yate habadu ngaktane ba sai khoi gi santana habi gi bida moi da yari se moi da 20% have it 20% out of 120 ko moi si keno da suti lo ba mai mjat pe ya ba ado if in case officer ma ground the orin ko officer ma moi yo ba kharza wa officer ma tawtar ga di magi guard wena khulai chu phong na di pai ba da ba khulai di pura ga thadok pa ya ba gi pot adum tawe ba ado game ngak se da ba khulai kra moi da pi ba sugi game sing action na khulai kra aduna tram ni si de pikhala di khulai do kyam yam mani aduna hujiki India ki karam loda karam ba parada kano policy hoi policy du da har su karam ba kano da hujiki kano se khulai pai ba group sing yo khalaga khulai pai ba group sing duga akhoi gi political gi oi ba moi gi demand wari sagani kai se karam ba parada karam ba laimai da India gi yaw gi kai se ai akhoi su hangning e thining e ko peace building gi method na mani aduga peace building sida sigi tawri siri ta sena manipur se tokai ta halage thugai rage haibagi concept makak yaw ma le kai gi no bada akhoi sida changam ba multinational company ma ma thau gi explore tong na ba changam ba adagi rare earth minerals ki matang da lokthok na ba changam ba mayam se akhoi gi jat bijat naidna naga haiba leite matam du da kuki haiba leite maite haiba leite activists sing sina punna thoga adu against protest tabu dagi moi chang bada yam wana to changa ki da bo yaw hai ta adu ma mayam du akhoi se machoi taradi hoji chang yar se kana kana chang yagi mahum khudi makta aduna moina anytime explore togera oil explore togera nataga rare earth mineral chingsi explore togera moina moi independent da mokoi makutta leiramina adugumba singdu plan tongna na ba haidana hoi politician singdu makna ti ora moi bu influence tawngam ba akhoi multinational company gi kano singsina moi de influence tawraga politician singsida tawraga adugi policy du somdal ahalabra manipur se machet thugaina ba balkanize tongna ba adugumba idea ama thogla abra aduna su hi semi bra ha se yam toina hangna rei ba hojik khakta chu hene hangjala rei se masina ne na id adumaina thamjage aduna maram oraga su game hojik ki habi bi adumaina kano mafam amada mafam hai yama ba mafam ani da ai kene fa ma UPA fa ma phamaga moi sing do khoi leibi security force sing na cordon tawraga haidi game manung da kam gera ngai santana habi gi do even first mark ai do de id mirak oi binga sai da bok thamaning de khara lapa kano bada ka battalion gum sing da admaina thambana chumgadra ai gi admaina ai ngon da phaujabu ne aina phongdok cheri okay ngai jam phasan thambi gre ai lo shilapa conclusion